mayam ngasi se ko aina ko online dagi product khara ka iya ba ko makeup ki product khara beauty product khara ka e ado la e lak padi ko ka ko re bani ba ngasi se date kya no ngasi se 27 28 ko ngasi se 28 nya ba ko 15 March to adu da dum la bani ba ko sang da ba mayam sang da ba hai di ko thabak suna sang da ba na tab ko gi cha thok thok pa gi thabak si hanak yaman na ko mayam mama gi blog se dum hai gi bani ba ko ina do thabak to kan mani na video se som number phang da hai tare makeup ki video se di sem ba da matam changi dana ko pham na ko tana ai pung ahum mari manga se sum changa bani ba ko mayam pham na kerak to ni adagi amam ta sum fajana explain to bani na matam do sangi sangna changi matam do mathau tai aduna hadak se chathok khotok pa sina yaman na ko koi bu di chapana ta ba ko chatta ya da ba thabak ni ba ko ado mayam dana ai video se semangam dre handa kharani se makeup video ga ka semangam de ado online dagi poche khara ina ka iya ba do mayam da sum share to rake ko khara affordable oiba aduga phaba product ni ba ko ado yam dungai phaba paisa yam paiba mi wor ga di sig video no inatte ko Eigumna Lairabagine ni sinya ba ko Amazon dagi ka pani ina ado di amom taw na utlake ko asai da ba se asai da hangdo bani mayam hangdo ga ina yengboi matam ka phangde ba ko asai hangdo ga pra haidi kangha manung da namjana tham bani ba ina ado ngasi puthora ga ado mayam da share to ke haji ahan basiki inside ki makeup fixer se ni asigi makeup fixer se di mayam ka tawre ahan bada su hana dagi su ko asigi se sum season ya ba ko asigi se am phabani affordable oi bada aphaba makeup fixer pamagadi sigi inside ki se asigi se lobview aduga Swiss beauty ki makeup fixer adu su yam phabani affordable oi bada aphaba hairagadi Swiss beauty inside aina sina bani na ko asidi khangi ko atopa su mayam ai hosik sum ulak ya ba ko aina anawa sum try tawning ba hai tare khara affordable bada phabara phatabara haibado isum hairake ko ado asidi hana dagi season rakpani na ikhangi aba sigi se phabani aduga second jana sida ba manung jagai yaure ba yeng se ba ko ado yango pani ba ko sigi maming se ko pa bada khajitang wai ba ko Quries haira Quries haira thang to ado sigi magi sigi brand gi magi eyelash sing se am phaba hai dare natural man ba ado eyelash amom ko khoi mit ta hapa matam da heavy oi ba adagi mit ta ga som hapa ko nungai ta ba comfortable oi da ba nang khalai bani ba chak tak thin ba khot pa ma to do ado taw da bani ba sigi se magi brand gi se yam phabani ai hana da su mai number gi matungi na pa gi size magi maong se tongan na style se la ye ba ko ai ko 0308 kai ka to sina gare ba ko ado sigi number sina CS01 ne ba ko sigi se amata sina dri aduna aina sigi se order taw bani mathangi video sing da su ko ai sum hap pa kholaga kera khola sum uchira ke maya makha da na sum ai video se sum yeng view aduga channel asida subscribe to bijaba waragadi subscribe to biu aduga yam confuse to biganu video se yengba taragadi like to raga chatpiu mayam video di yengi but like to degi video se khangde ko like to bidamina yam nosi dama male se ado se wai to asi mathanga mu product se olage ko mathang sana sigi white and wild gi white kajal jani abako agi white kajal loi thokre aba tek thokre abako loi budi loi de tek thokre aduna ina no boma order tawre sigi white and wild gi se aya mata sina dri ko ina hana sina rama sing do di blue heaven no blue heaven nate kaino kawi ne NYB ko NYB do adu sina ram ya bako adu gi tek thokre aduna asigi white and wild gi se order tawre ado housik ai Salo ina jom silo ile ria ba. Kusi try tau rage ko mathang da sum mai try tau raga sum uchara ke sum update tau rake phabara phatabra lai gadra lai roi dra ko ado ko na sum agi video yang matung na ina phai ko len hara lai ko hojikti sum lesan bigno ba ko ado price kare ka to imathak ta sum tho on jarama de ko ado sigi jani white and wild gi white kajal ado sigi da bas di lower ko sida makeup fixer amaga dui eyelash ka ade kajal gala e ado amuka box amaga lai ko ado mu yang lage seni me box to ina hangdo bani ko hangdo ga but check ti taw dria ba ko ai sum ina hai thani kanga da nam thana tham grai do
ahanbe products na mayam asiki Carmest facial razor ni aba sigi se mayam facial razor se khoina mai da ko mai da hoba tu do ko tu how do ado yam heavy oiba leidana ko yam light oina hobo oragadi sum razor season address ya ba ko ado yam heavy oiba leidana ko akogi sam se yam growth yam phaba leidana ko moising do gi da makta di sigi se yam phaba ni ai di ko ai mai su yam heavy oina tu how ga ho dia ba ko adona ai se season de hoji phaba gi de mai kai ga ta step se tau dia ba ado se koi di phali ko mayam koi ham ho budi natte ba ko ado swai sa kum khara zum ho budu nuai te ba ko adim yam hendana ho budi natte har ko ho budo ado isu makeup taw tam da adu gi nuai te ba ko aduna ai se smaina koi phali aduga pisum sela sum khok ne ya ba asigi se di koi gi blade na taw bodo kai taw idana ko khoi gi kak pa khot pa gi yam chance leidana ki jeidana ko aduna asidi makar yawani na se asigi mai keno se sita makar yawani na kak pa khot pa lenjen ko jan ba taw dia ba yam nungai ba ko asigi se hana dai sum season rai asigi brand se hana dagi pabani sigi se hana gi do sum kuisla bani na ina sum anoba ma sum se dokning ba ko aduna ai anoba ma order tawre sigi sini mayam ado mayam pamba oragadi sigi se lobyu Amazon da phangani yam honga tawda phangmani aduga sigi sana ko Mars ki kainoni Mars ki makeup fixer ni natural finish long lasting sigi se mayam ayam po sinadri ko ado first time aina lobani sigi se mathangi video singda sum sinaraga ko mayam da sum update tawrage mayam da sum khangan jarage sigi se phabara phatabara kamai taw ya bado yamna di hongi ado honga ta yade ko phaba ta bani ba ko ado mathangi video singda sum update tawrage sinaraga ngasi order da riba poche mayam se ko loina sinara ko ai mathang da makeup look ma tawra kya ba ko aduga khangala ke mayam da phabara phatabara kamai tawi laigadra lairoidra habdo mayam da sum khangan jarage mathang sana sigi Mars ki liquid eyeshadow ni abako asigi se mayam ai am post na dri ko ai ano boy duni ko ai first time use to boy duni ado ina hai duni mathang dai sum use tara sum hai rage ko liquid eyeshadow se ko gi makeup eye makeup yam na hai taba mi dadi ko yam kana ba yam lai han mama na ko ado mathang da sum utlage ado color se mayam ulam ge ko Meegi packaging se kya phaino yango haidok khodok ba kai ba khot pa mo to roi ko phachana taw no moina siga pack tawra seal tawra pi ya pot sing yango mayam si color je price to di mayam ai sum screen da thola chat ke ko kaino habdi aina order do ba matam do offer pi ba matam do order do gi bani na magi ko MRP du gai mayam ta na taw na phangya ba si color je ni yango sini yang papa mali mea do se ada mathangi video da somai meam da khangan jarage asigi singsine loina sinaraga makeup tawrake ko hauji asigi matung da product amaka tangai re asina aroiba product ni inside ki primer se 3-in-1 primes, protects and moisturizes and iyabako asigi se mayam han dei soi sum season agare yam phabani yam affordable oibada kaino primer pamba taragadi sigi se lower season view blue heaven gi su yam phabani blue heaven gi di mayam agi makeup ta ko ahan ba primer dagi blue heaven gi primer do han di purple color gi magi packaging la amani aba adu gi do ahan wa gi primer oigi adoga sigi inside se sigi su phabani mayam ado seni mayam ga sigi video se aina sum mayam da sum share tong ning da ko ai comment da sum ai ko video da sum ko comment da sum hai biri ba mayam na che kai da gi makeup products se kai da gi lege khot ke sum hang bira e aduna aina mayam da sum share tong ning da ko mathang dai di ko mayam aina sum leiba khangde market da gi leiba khangde ade online dai kak pa khangde ko mayam da sum share tawra ke ko mayam da su khajing dang kana ba phang na ba adoni mayam na sigi video se
ada me amagi videos te ka jitum phawa kana phangdira gadi agi videos bu like tawraga chatu like tawda kan juicy tawbi ganu aduga channel asida no ba changbirak ba yawra gadi channel asibu subscribe tawbiramo muthang dasu muka phacha phacha video ga yengwei damakta ado ma yam hauzik ti ai khara sum ko me ba ko hauzik hauzik ti ko ai kai dis sapagi program tholak tri aba aduna ai makeup video se semani hauzik lawriba production je ko loina sinaraga makeup look tawrake ma yam ngai biramo Karigumba makeup sing se pamba taragadi comment da habira o ai link to description da sum hapchara kya ba ko comment tharo ko aduga sini me am ngasi video ase ai gi mathangi video ngai biramo mathangi video da ai makeup sing se loi sinaraga phabra phatabara kamai do yena habado me anda sum share tawjarake ngasi de me am sum video ase matang asida loisanjarage bye